Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial u kojem ću vam pokazati kako da pjesmu koju želite sa YouTube-a da je skinete, da imate na kompjuteru, da je možete pustiti kada god hoćete i kad nema interneta i kad ima, ali da ne koristite YouTube. Unijet ćete na jedan sajt od kojeg će link biti u opisu klipa. Ja ću sada da uniđem u njega. Zove se sajt YouTube komentar. To je taj. Uniđite. Sada odaberite jednu pjesmu koju želite. Ja sam ovu. I idete copy link adres i na ovo ovdje što neka, evo nam neka slova pišu, to izvršite i zalijepite tu taj link koji ste, tu pjesmu koju ste kopirali. Idete convert video, možete i klipove i šta god želite, samo ne smije, ja mislim, biti preko, ne znam, uglavnom preko 10-15 minuta ne smije. Primjer, da vi sad sebi skinjete sat vremena pjesmu i kad ste to tude kopirali, idete, mislim, zalijepili, idete convert video i zatim ovdje download. I sad čekajte da vam se ovo instalira. Kada vam se skinula to, samo ga prebacite na desktop. Ok. I sada možete da ga pustite i da slušate. Eto ga, to je to. I sada ako želite mnogo pjesmi da sebi naskinete, napravite sebi mapu i to. I to je to bilo što se tiče ovog klipa. Ćao!